Manipur Central Jail da Leirakhiba Kuki phurup ki meeoi taramanga tha asigi mapanda Manipur Leingakna Thadoklaba Matung Sapermeina Police na Committee on Tribal Unity Cotu ge Chairman da Sinakhre haide. India Today da fangba pawma ki matung ina Kuki phurup ke prisoner taramanga do Manipur Police na kumja English ngani supna kunithoi da Unlawful Activities Prevention Act UAPA gi makhada drug extortion blackmail attempt to murder amadi tongan ba case singa mari leinana phaduna Manipur Central Jail da thamlakhibani haidi meeoi adugi mathakta Churachandpur Singat Kangpokpi Sapermeina Kakching Patsoi Lamsang Lampel amadi tongan ba police station singna case register tobani haidi Manipur Central Jail dage Thadoklaba meeoi sing adude Jamngaulen haukep chehi kuntra humdoi lunminthang haukep chehi kuntra humdoi Lun Khopau Baite Chehi Kuntra Humdoi, Paumila Misau Chehi Kun Humdoi, Sokogin Haukep Chehi Nifutaru, Senmila Haukep Atopaming, Lalboy Chehi Kuntra Mari, Thangkolen Haukep Chehi Nifunitoi, Lunminsang Haukep Chehi Kun Nitoi, Thongkohau Haukep Chehi Nifunitoi, Satmilun Tuboy Chehi Kun Mari, Ti Lun Komang Haukep Chehi Kuntra Taret, Chungkomang Kibgen Chehi Nifumanga, Nenmintang Kibgen Chehi Kuntra Nipan, Letminching Chehi Nifu Daruk Amade, Len David, Sontak Chehi Kunni, haina pawas na makatari.